рай, нелегкий путь, еще чуть-чуть, и догорят войны, пожары, счастливый май, любимый край, своих солдат встречай скорее, от ран, обид земля дрожит, теплом души ее согреем. И все о той весне увидел я во сне, пришел рассвет и мир. Әрқайсымыз үшін де қымбат әрі жақын мереке жеңіс күні екені сөзсіз. Себебі бұл күні миллиондаған жандар өздерінің шыбын жандарын аямай, жеңіс үшін, болашақ үшін, мына бізде келер ұрпақ үшін жан аямай күрескен. 1418 азапты күн мен түнді ерен еңбекпен, қайсар ерлікпен өткізгенін ұмытпау біздің қасиетті борышымыз. 9 мамыр жеңіс күні құтты болсын. Спасибо деду за победу, за все военные года, за то, что он за нашу землю в атаку смело шел всегда, за то, что годы молодые не пожалел он потерять, за то, что родину не дрогнув ушел мальчишка защищать. За то, что плакал, как мальчишка, когда друзей он хоронил. За то, что память о погибших в душе и сердце сохранил. За то, что мы живем на свете, без взрывов, бомб и без стрельбы. За счастье жить, как вольный ветер, не зная ужасов войны. Good day, we congratulate veterans and war workers with 75th anniversary of Victory Day. We are lucky to be able to congratulate veterans and war workers on Personal Victory Day and express some gratitude to them. It is our duty to remember their heroism, to be proud of them and share the heroism with them. We thank them for their invaluable contribution and gratitude for their courage. We wish them to be healthy and we remember them forever.